glory. Aleluya. Glory, glory. Sometido. Tú estás y yo estoy. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Nos estamos de sangre de Jesucristo. Aleluya. Dios bendiga a mi romana. Gente viva. Na su nombre. Amém. Nós está contento de portar em casa de nosso Senhor a noite. Amém. Lá nós abrimos Bíblia em Salmo 92. Nós estamos lendo versículo 1. Aleluia. Sigue alabando Dios, sigue glorifique. Para de Dios que merece tu nos alabanza, tu nos adoración. Amén, gloria a Jesús. Salmo 92, versículo 1. Gloria a Somme Jesús. 92, verset 1er. Gloria al Señor. Amén, ¿nos tiene? Nos trae esa palabra de Dios en nombre de Tata, de Hijo y su Santo Espíritu. Amen. Tá bom para dar um agradecimento ao Senhor e para cantar alabança na bom nome ao Altíssimo. Para declarar a misericórdia de minha e boa fialdade toda a noite. Nous allons parler pour notre papa avec petit là, avec Saint-Esprit. Ça bonnet pour nous dire Seigneur merci. Pour nous chanter pour bon Dieu qui est en haut dans le ciel là. Amém. Lá nós vamos orar pedir Deus para que nos vida a noite. Deus Tata, Senhor Deus de glória, nos está alabado, nos está glorificado a noite, Senhor, donando por tu danke, tu honra, tu glória, Senhor Deus de glória. Tata, mire momento que a palavra está vai de exponer, Senhor. Tata, vou ajudar-nos, Senhor Deus de glória, para botar essa palavra aqui para o povo, para nos portar instrumento tão útil de momento, Senhor. Lá a palavra, Senhor, a ser efeito para qual você mandou, Padre Celestial. E tu é honra e tu é glória, nós todos a vos, Senhor. Tanque nós donamos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mi hermana, por tomar asiento. Glória a Nous allons Jesus. chuter ensemble, bien aimé. Amém. A noite, o título está Efecto de alabanza e adoração. Et le titre message là, c'est effet louange là et adoration. Amém. Nós lemos em Salmo 92, 1 e 2. Nous déjà allés dans Somme 92, verset 1er, verset 2. Caminha nós podemos mirar alabanza, Quand nous avons louange, significa reconhecer o mérito ou qualidade de uma pessoa ou algo door de expressar isso aqui. qui veut dire que reconnaître mérite ou bien qualité yon monde ou bien yon bagay ou bien apprécier ça. Outra palavra para alabanza Yon l'autre parole pour louange, está engrandecer, exaltar, glorificar ou honrar algo. c'est enlever, exalter ou bien honorer yon bagay. E alabanza por meio de cantica Louange par moyen de yon chant ou frase que você bisa ou bien yon phrase qui va dire ou testemunho ou bien yon témoignage que está engrandecer Deus. cap exalter ou bien agrandir bon Dieu, pour grandir bon Dieu. E alabanza está suceder através de nos alma, Et bien louange ça aller sortir dans nous-mêmes, dans l'âme nous. qualidade não significa Qualité ou veut dire da característica não que você considerar bom ou positivo de uma pessoa. caractéristique yo qui va considérer bon ou bien positif de un monde. Nesse caso aqui nós está trata de Deus, Dans amém? le cas ça nous a parlé de bon Dieu. E mérito não Eh bien mérite yo, tá é valor ou importância que Sim. uma pessoa ou algo tem. c'est valeur, importance ou bien un monde ou bien un bagay que un monde gagne. Mas nós está reconhecer Deus para sua grandeza, Nous reconnaître bon Dieu pour grandir lui. nós está reconhecer para sua misericórdia, Nous reconnaître bon Dieu pour miséricorde lui. nós está reconhecer para salvação que ela dá a nós. Nous reconnaître lui pour salut ou bien délivrance libano. Assim tem diferentes motivos não de quando nós podemos reconhecer Deus durante nossa alabança. C'est comme ça tout gagne en pile raison qu'on va reconnaître lui pour ça qu'on a bali louange yo. Então nós vamos orar em Juan 4, 23 e 24. Nous parlons un moment dans Jean 4, versículo Jean 4. 23 e 24. verset 23 verset 24. Alléluia.
Glória a Jesus. Juan 4, 23 e 24. Jean 4, verset 23, verset 24. Mas ora lo llega y tawor que adoradonan verdadero lo adorae tata de espíritu y verdad. Pa sobra taendenan asina etata ta busca pa adore. Mais, Dios ta espíritu y esnan ta adore mester adore de espíritu y de verdad. Léa a privé, li rive déjà. Tout le monde qui a adoré tout bon an, pral adorer papa dans keyo, Jean ça doit fait. C'est monde comme ça, bon Dieu voulait pour adorer bon Dieu. C'est l'esprit lié. Bon Dieu c'est l'esprit lié. Tout le monde qui a adoré lui, c'est pour adorer lui dans l'esprit yo, Jean ça doit fait là. Amen. Nos mira que adoración Nous croyons adoration hein? ta comunión con Dios por medio del Espíritu Santo. C'est communion avec bon Dieu par moyen de Saint-Esprit hein? Camina Dios ta papia con nos, Côté que bon Dieu parle avec nous, pero también nos ta papia con Dios. mais nous-mêmes nous parler avec bon Dieu. Amen. Esta va a ir tur dos bandas. Il y aller en tous les deux bords. Vámonos a de Romanos 8, versículo 5. Regardez dans Romains 8, verset 15. Gloria a Jesús. Alléluia, gloire à Jésus. Romanos 8, versículo 5. Romains chapitre 8, verset 15. Para sobre vos no recibí un espíritu que está así vos esclavo de temor a trove, mas vos recibí espíritu de adopción como yunan, para medio de cual nos exclama Abba Tata. L'esprit bon Dieu ban nous, hein, c'est pas yon l'esprit qui a fait nous esclaves pour nous trembler devant bon Dieu toujours. Amen. Au contraire, l'esprit bon Dieu a fait nous tourner petit bon Dieu, c'est lui-même qui permet nous relayer bon Dieu papa. Amen. Nos no recibí un espíritu de temor, Nous pas recevoir yon l'esprit pour faire nous trembler, pero un espíritu que nos puede adorar, no Señor. mais Gloria avec a l'esprit Jesús. nous va adorer Seigneur nous. Nos banda en Salmo 150. On nous aller dans Somme 150. Gloria a Jesús. Alléluia. Gloire à Jésus. Maravilloso Jesús. Maravilloso Señor. Alors, grand Seigneur. Alléluia. Esta dice así aquí. Alabad Señor, alabad a Dios de su santuario, alabad en su firmamento poderoso. Il dit louange pour Seigneur. Louange pour bon Dieu dans le temple qui a pas pour l'IA. Louange pour bon Dieu dans le ciel là, côté pouvoir lui paraître clair. Alabé para su hecho tan poderoso, alabé según su grandeza excelente. Louange pour lui, pour belle bagaille, lui fait yo. Louange pour lui, pour Jean, lui gagne en pile force. Alabé con sonido de trompeta, alabé con arpa y lirio. Louange pour lui avec trompette. Louange pour lui avec guitare, avec banjo. Alabé con tambourine y baleamento, alabé con instrumento de cuerda y flauta. Louange pour lui avec tambour. Danser pour faire louange lui. Louange pour lui avec guitare, avec vaccin. Alabé con cimbal que ta zona duro, alabé con cimbal que ta resona. Louange pour lui avec cymbale qui baille bel son. Louange pour lui avec cymbale qui fait gros bruit. La gatur lo que ting rosea, alabá Señor. C'est pour tout ça qui gagne souffle, fait louange Seigneur. Amén. En todo momento de nos vida o circunstancia, Dans tout moment, ou dans la vie ou bien dans toutes circonstances, nos tindi alabanos Dios. nous devons louer bon Dieu noir. Amén. No te importa con nos sinti, Ça n'a pas importé si nous sentis, pero en todo momento nos tindi alabá no Señor. mais dans Amén. tout moment, nous devons louer Seigneur noir. Aquí nan es salmista da una diferente ejemplo nan Là, nous sommes ça, là, il y a un pile exemple. con pa alabar Dios, alabé Comment on va louer bon Dieu para su firmamento pour poderoso, tout ça, il fait avec pouvoir. para su hecho tan poderoso, Pour gros bel travail, il fait. su grandeza excelente. Pour grandeur, il fait. Quizás, por no puedo alabar con boca, pero vos canta, vos po bati bo manan. Peut-être qu'on va pas louer avec bouche, on va chanter, on va frapper main. Quizás, vos no puedo bati bo manan, pero vos po tocar un instrumento. Peut-être qu'on va pas frapper main, mais on est capable de jouer un instrument. Tú eres aquí de esta manera, nan, que nos puedo alabar no Señor. Tout ça, c'est un genre, comment on va louer Seigneur noir. Amén. Siempre nos tindi alabar no Señor. Nous avons toujours besoin de louer Seigneur noir. Nos mira un caso de Hecho 16. Nous avons un cas dans Travail chapitre 16. Camino Pablo y Silas estaba viajando alrededor de Filipos. Côté que Paul avec Silas ont voyagé pour De, Philippe.
Felipe está caminho com nós sabay junto Eh bien, Philippe, c'était un côté où on allait ensemble. na rio e não estava a oração. Dans une rivière, on prier. E não estava a papia que moena que estava a reunir não. On parlait avec mesdames, on réunis dans lieu ça. E ora é só de que na momento que não estava a vai para a oração. Et bien, il y a un moment que je venu pour aller faire prière. Não topo muita moeda que estava tem espírito de adivinação. Et puis, j'ai rencontré une jeune fille qui avait un mauvais esprit sous lui. Que estava dando na sua chona opi ganache para meio de sua adivinação. Eh bien, fils, ça, il était comme mettre une série d'avantages pour faire l'argent par moyen de ça qu'il a fait. Pero Pablo amira com muita moeda aqui. Mais Paul, ouais, que jeune fils, ça, Estava a seguir il a suivi. e estava a dizer e homem não aqui está servidor de Deus Altíssimo. Et puis, il a dit comme ça, monsieur, ça, c'est bon Dieu, c'est serviteur bon Dieu tout puissant en haut, en l'air. Está que está anunciar o caminho de salvação. C'est au même monde ça qui a annoncé chemin de délivrance là. E mulher aqui estava a se saque para o pedir. Eh bien, fils, ça a fait ça pendant un pile jour. Por isso que desagradar Pablo. Eh bien, ça va te faire Paul plaisir. E ela vinha avisa espírito. Et puis, il est venu lui dire, esprit, Me está mandando de nome de Jesus Cristo. m'a prévu demander où dans nom Jésus Passar le fogo. pour sortir sous fils, suis ça. E o espírito sale me sora. Eh bien, en même temps, l'esprit a été allé quitter fils ça. Pero no momento que se chona a mira, que não perde esperança, não lastra Pablo e Silas e van adiante. Dans le moment que monsieur ça a quitté qu'on fait l'argent, pas moi, les fils ça a pas gagné l'argent encore, on a allé avec Paul avec Silas. Dilante a autoridade não caminha não abordo e va preso. Yo allé avec monsieur devant l'autorité pour mettre en prison. Não a culpa não que o homem não aqui sendo judeu tá pondo no estado arriba bom. Yo te ba yo faute, yo te ba yo charge porté, yo dit que nèg ça yo comme juif, il a fait aussi des gars qui pas d'accord à la loi. E não avisa não tá proclamar costume não que lei não tá permite nos aceitar. Et puis yo dit que il a proclamé une série de lois que loi pas nous pas accepté. Ni guarda sendo romano. Ni ça que juif te kon kembe. E a multitud as quer panha de Pablo e Silas que tá fora de não. Et puis full monde te chiré Paul avec Silas et puis il mettait sur eux. E a dona ordem para suta não cubara. Yo passé au l'ordre pour yo caler monsieur ça avec fouette. Depois a dona não opi golpe e aí va não preso. Et puis après te fin battu en pile, yo allé avec yo mettre en prison. Por vamos ao versículo 25 de 33. Mais nous garder dans verset 25 et dans 33. Que com a alabança produzir, glória a Qui ça Jesus. louange capable produire? Que o efeito na alabança estava tim. Qui est fait louange yo a te gain? Versículo 16, 25 da Vicacina aqui. Chapitre 16 verset 25 il dit comme ça. Uma banda de meia-noite, Pablo e Silas estavam a oração e estavam a cantar himno de alabança na Deus. 20 minutes comme ça, Paul et Silas tape la prière, yo tape chanter, fait louange pour bon Dieu. E o preso não estava a escutar não. L'autre prisonnier même tape écouter. E de repente vem temblor forte, assim que fundeixe na de prisão a guardo sacudi. E me sora tu reporta na abrir a cadena não tour a los. Et puis il aurait été comme ça, terre apprend trembler bien fort. Les souké prison jour dans fondation li, même là, toute porte prison yo l'ouvri. E ora que o guardador de prisão alanta foi sonho, e a me reporta na de prisão abrir. Ela saca sua espada e estava a clapa mata sua curva querendo que o preso não ahui. Chef prison levé, l'oué toute porte prison yo l'ouvri, li rale nepel, li t'a pral touye tête li parce que li te quoi prisonnier yo te sauvé. Mas Pablo a grita duro bisando, não há se bomes danho para sobra nos turta aqui. Mais Paul criait bien fort, pas fait d'être mal, nous toutes là. E ela pede para trazer luz e ela corre vai para dentro e temblando de medo, ela tira sua curva boa diante de Pablo e Silas. Les chefs prison entendent ça, li mande yon chandelle, li couri dans cachoa, li lage col à terre dans pied Paul ak Silas. E depois que ela ia para fora, ela disse, Senhor, não que como me assim para te salvar? Après ça, li fait au sorti, li mande yo, monsieur, qui ça me doit faire pour me délivrer? E não avisa que era do Senhor e lo bota salvar abo e ende não de bocas. Yo répond li, mettez confiance dans le Seigneur Jésus et puis ou va délivrer ou même ensemble avec toute famille. E na própria palavra do Senhor que e que tu ende não que estava dentro sua casa. Et puis yo fait connaître parole Seigneur même ensemble avec tout le monde qui était la caille. E na mesma noite
ina mesma hora de noite ei ela vai com nam palavra nan herida nan e ela wardu batisame sora e tur e hende nan de sua casa. Même là, dans mitan la nuit là, li prend yo, li mette remède sur tout côté, yo te blessé. Les fini Paul Axilas baptisé ensemble avec toute famille. Ela iba nan sua casa e pone mesa para nan e estava a regocijar grandemente com e tur e hende nan de sua casa a querer en Dios. Le chef prison a fait yo monter la caille, li ba yo manger. Nom la te content en pile ensemble avec toute famille parce que kounya yo te kwe nan bon Dieu. Tem caso que nós está mira, Na casa nous Pablo e Silas turna herida, Paul avec Silas yo te gen blessé nan koyo. na acaba de guardar golpear, Yo fait fin bat yo. pero apesar que Pablo e Silas guardam maltratar e va preso, Mais à partir que Paul avec Silas yo te maltraité, yo allé en prison. me te imaginar me mesmo lá batin dolor, Moi me tur imagine herida yo te na gen culpa. douleur avec blessure ça yo nan koyo wa. Não escoe para alabar e adorar Senhor. Yo choisi pour louer et adorer le Seigneur. Não estava passando de momento Yo difícil, te passé dans un moment difficile. pero não sabe alabar e adorar a Yo Deus. te connais pour te louer, adorer bon Dieu wa. Assim nós estamos metindo durante cada prova de nossa vida, Et comme ça nous capable bien tout les que nous gagne épreuve dans la vie non. sem importar a situação, Sans intéresser la situation, nós temos de alabar e adorar nos Deus. nous devons louer, adorer bon Dieu noir. E nós estamos mirando durante de alabança e adoração, Et nous voyons que pendant que tu louer, adorer, temblor a suceder c'est qu'il y a un gros tremblement de terre qui est fait. e a porta não de prisão a abrir e não cadena não a cair. Porte prison l'ouvrir et puis toute chaîne dans mais sont tombées. É mesmo guardador de preso, Et bien même chef prisonnier te sungu Deus a usa para limpar na herida não. c'est lui même pour utiliser pour nettoyer blessé dans comme chez ça yo. Deus está usando sun que para bendicionar su não. Bon Dieu utiliser mon livre pour bénir petit lio. Alléluia. Nós estamos mirando que a atitude não alabança Nous attitude de louange yo a produzir como efeito il te produit comme un effet. que vida guardo salvar, Yon monde arrivé sauvé não cadena não a cair, et chaîne yo se tomber, e porta de prisão a abrir. porte prison yo l'ouvrir. E não somente guardador de preso a guardo salvar, Non seulement chef prisonnier a te sauvé, pero a Bíblia te diz tu rende não de sua casa a querer em Deus. mais la Bible dit toute famille la caille te croit dans bon Dieu. Amém. Nós estamos mirando efeito de alabança e adoração. Nous voyons effet louange avec adoration Tem a vida de Pablo e Silas. dans la vie Paul et Silas. Pois não tem importar aqui que nós está passando, Et bien ça pas importe qui ça a passé là-dedans, pero sempre nós necessário alabar e adorar nos Deus. mais nous toujours besoin pour nous louer bon Dieu nous et puis adorer les tout. No começamento, Dans le commencement, nós avisa nous dit que cantar tá uma maneira para dar a Deus alabança. chanter c'est une façon de pouvoir bailler bon Dieu louange. Amém? E nós estamos mirando no espiritual, agora nós damos a Deus alabança. Nous voyons dans le spirituel, là que nous bailler bon Dieu louange, Nós temos liberdade, nós não temos cadena no físico. nous gagnons liberté, nous pas gagnons chaîne physique là. Porém, cadena no espiritual, lo guardo quebrar. Et chaîne spirituelle, ils veulent chaîner, ils écraser. Porta na novo, lo guardo abrir para nós. Porte n'est pas l'ouvrir pour nous-mêmes. Vida na lo convertir para meio de nossa alabança. Nous nous convertir par moyen de louange nous yo. Para meio de nosso testemunho que nós está dando. Par moyen de témoignage nous que nous bailler. Porta não financeiro, Deus pode abrir para nós. Nous devons l'ouvrir porte financière pour nous-mêmes tout. Deus pode abrir porta não que quizás para casar, tá convertir. Bon Dieu capable d'ouvrir porte qui peut-être madame ou monsieur capable convertir. Tudo isso aqui não através de boa alabança e boa adoração. Tout ça est par moyen de louange ou avec adoration là. Amém. Lá nós vamos em Hechos 7, versículo 54. On va aller dans travail 7 verset 54. Alléluia. Hechos 7, versículo 54. Travail chapitre 7 verset 54. Então diz Alléluia. assim aqui. Agora, ora não atende essa aqui, não vira furioso e não será gente contra gente. Il dit comme ça. Les membres grand conseil yo tant de paroles ça yo fin prend chaîne. Yo manger dans yo sous Étienne si tellement yo était en colère. Mas sendo lleno de Espírito Santo, ela fija su vista na cielo e a mire glória de Deus e Jesus para na mandrete de Deus. Mais Étienne, en bas pouvoir cet esprit, levé gel en l'air, li gade ciel là, li ouais tout bel pouvoir bon Dieu ensemble avec Jésus campé sous bord droit bon Dieu. E ela avisa, Li dit
Atami rechelo nang abri e ayudi ende para na mandrete de Dios. Gade, même ouais, ciel là l'ouvri, ak moun bon Dieu voye dans la chair camper sous bord droite bon Dieu. Mananga grita na voz alto e atapa nang oreia inanturu junto a corebai ribaje. Moun yo prend le bien fort, yo bouché les oreilles yo, et puis yo tout tombé sous lit ensemble. E ora nasa que for de estado na começar a piedre e é testigo nang apone nang paia nang umbanda na pia de jovem que chama Saulo. Yo traînel dehors la ville là, yo touye à coup de roche. Moun qui t'a accusé Étienne yo, te mette radio na pied yon jeune garçon, yo te relé Saul. E na segui piedra Esteban, mientras que estava a invocar Deus e bisa, Senhor Jesus, recebi mi espírito. Pendant yo t'a voyé coup de roche sur Étienne même tape la prière, il t'a dit, Seigneur Jésus, recevoir l'esprit moi. Ela cai na rodilha e grita na voz alto, Senhor, não tu me picar aqui de nang na cuenta. Après ça, il est tombé à genoux, il est bien fort. Seigneur, pas mettre péché ça sous compte yo. E ora que ela acaba de dizer aqui, ela morre. Les fin dit ça, li mourir. Mas é caso que nós estamos a Esteban, Na casa nous Étienne, que ela guarda piedra. yo calonné la coup de roche. Pero no momento que nang será contra Esteban, Mais dans le moment que yo te mette tout ensemble, fait complot sur Étienne, a Bíblia está dizendo que estava cheio de Espírito Santo. la Bible dit que en bas pouvoir, il te plaît avec cet esprit bon Dieu. No momento que Nantura correva contra Jay e a piedre, Dans le moment que yo tout courir aller ensemble, il y a le calonné li. a Bíblia está relatar que estava a invocar em nome do Senhor. La Bible parle, il dit qu'il t'a invoqué non Seigneur. Me estava a louvar e adorar seu Deus. Il t'a loué, adoré bon Dieu là. Bota mira densos dolor que estava tá. Vous pouvez voir dans douleur qu'il te gagné, hein? Apesar de dolor, estava taçado e alabar seu Deus. À partir que douleur là te gagné, mais te connaît pour te louer bon Dieu. Quizás cada piedra que não estava a dar, que não estava a louvar e adorar seu Deus. Peut-être chaque coup de roche il te prend, il te connaît pour te louer bon Dieu là. Maneira nós avisamos no começamento, Jean que nous dit dans le commencement, adoração está ora botar em comunhão com Deus. adoration c'est là qu'il y a une communion avec bon Dieu. Nós estamos mirando em caso que Esteban a recebido visão. Nous voyons que dans le cas ça a été recevoir une vision. Ela mira Jesus sentar na mandrete de Deus. Lui ouais Jésus chita dans la main droite bon Dieu. Amém. Nós estamos mirando comunhão que estava tendo com o Senhor. Nous voyons communion qu'il était gagné avec Seigneur. Agora para com Deus, para meio do Espírito Santo, Nous a capable parler, nous n'avons pas parlé bon Dieu, pas moi de l'esprit bon Dieu. pero também Deus está para cubo. Mais bon Dieu capable parler avec toi. Essa que nós estamos mirando em caso de Esteban. Ça nous est dans le cas Étienne là. Hermanos, não chega no ponto de prova assim na fuerte. Et frère, ça ne pas arriver dans un point dans gros épreuve dit comme ça. Caminho nós estava do perseguir para motivo de Cristo. Côté que va persécuter nous pas moyen de Jésus-Christ. Nós estamos mirando em caso aqui se estava assim. Nous é dans cas ça s'il était comme ça. Pero apesar que Esteban estava do perseguir, Mais à partir que Étienne te persécuté, não apreendria. yo calonné li, E prova aqui a produzir alabança e adoração da vida de Esteban. épreuve ça, il te produit louange, adoration dans la vie Étienne. E na finalmente, que puis- bora bisa Senhor, Et puis finalement, tu es capable de dire, Seigneur, não tuva não picar na cuenta. pas prendre péché yo en compte. Essa aqui é o que a alabança e adoração está produzindo em nos vidas. C'est ça louange, adoration qui va produire dans la vie nous. Nós vamos ser a noite em Salmo 9. Nous pourrons le faire mais à soi dans Somme 9. Salmo 9, nós vamos ler esse versículo 1 Nous pourrons lire verset 1er, e versículo 2. verset et verset 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Salmo 9, Somme chapitre 9, versículo 1 e 2. verset 1er, verset 2. Está diz assim aqui. Lo me alababo, ó Senhor, com inteiro meu coração. Lo me conta de turbo maravilha. Não. Il dit, m'a fait louange à tout kem, Seigneur. M'a raconté toute belle merveille. Lo me está contento e regocijado em bo. C'est vous-même qui a fait me chanter. C'est vous-même qui a fait kem content. Lo me canta alabança na bon nombre, ó Altíssimo. Bon Dieu qui est en haut dans le ciel là, m'a chanté louange. Amém. E versículo não que está dizendo, lo me alababo e canta alabança na bo, ó Deus, com inteiro meu coração. Mais c'est ça dit que m'a chanté louange dans le même bon Dieu avec tout kem. Vou escutar a noite. Vous tendez à soya. Não sabe contar com boa alabança e boa adoração a Deus. On va connaître comment louange ou adoration y est dans bon Dieu. Por cosme por bisabo. Mais on va qui est capable de dire,
Que alabanza e adoración a Dios está producindo efeito nan. Louange, adoration, nan bon Dieu qui va produire effet yo. Tem caso de Pablo e Silas, Dans le cas Paul et Silas, e porta nan de prisão a bordo abrir. porte prison yo l'ouvrir. Nan cadena nan físico a cair. Chaîne physique yo a tombé. E o guardador de preso a Et convertir. puis chef prisonnier yo converti. A mais estão de sua casa. Et même ça toujours famille la qui tombé aussi tout est converti. Que gosto me de imaginar que o Pablo e Silas estavam tendo. Qui joie me capable imaginer que Paul avec Silas te gagné. Tem caso de Esteban. Dans le cas Étienne là, Você mira que ela pede Deus misericórdia, pensando que estava a perder. où est que demande bon Dieu pitié pour ça que t'a calé la croche là. Apesar de lo que estava sucedendo com sua vida, À partir que tout le reste a passé dans la ville, estava a de alabar e glorificar tu seu Deus. connais pour te louer, glorifier bon Dieu. Apesar de boa prova, Romão, À partir des épreuves, on va passer là dans frère Sem. não te importa quão forte está, Ça pas importe comment il dit. pero sabe de alabar e glorificar a Deus. Mais je connais pour louer et puis glorifier bon E Dieu. logo mira efeito não que lo hace de Il vida. va avoir effet qu'il va faire dans la vie. E também está rondorivo. Et puis dans le monde qui entoure yo tout. Passou Pablo e Silas, Parce que Paul et Silas, estava em prisão. ils étaient en prison. Pero Bíblia não está dizendo que solamente porta e dinam a bordo abrir. Mais la Bible pas dit que c'est seulement porte pas ou seulement que l'ouvrir. Te imaginamos que porta de tudo é preso na bordo Mais abrir. vous imaginez porte tout en prisonnier ou te l'ouvrir. Passou Bíblia está relatar que o guardador de presos pante, ela busca modo de matar sua culpa. Parce que la Bible dit que chef prisonnier a devenu pendant, il cherche moyen pour te tuer tête li. Pois boa alabança tem efeito também reversar rondou divo. Eh bien louange lié au effet sur le monde qui entoure. Sigue alabando Deus e logo mira como família não chega na pia de Cristo. Continuez louer bon Dieu, on va comment famille on va arriver dans pied de Sigue Jésus. adorando Deus e logo mira como família não chega na pia de Cristo. Continuez à adorer bon Dieu, on va voir comment famille on va arriver dans pied Jésus-Christ. Quizás moefe na trabalho está se movendo impossível. Peut-être le chef travail va faire la vie impossible. Pero saco boa alabança e boa adoração a Deus lo tem efeito. Mais je connais que louange ou adoration dans bon Dieu, il y a effet. E também reversar rondou divo. Et puis sur le monde qui entoure yo tout. Pero que estava decisão a Et noite. qui ça qui décision à soir? Você seguir que era quieto. On va continuer à rester bouche fermée. Aflo vou começar a alabar a On Deus. va commencer à louer bon Dieu là. Para vou me efeito na demo vida. Pour qu'on va avoir effet dans la vie. Abo que tá a becava. Ou même qui déjà loué. Lo vou alabar a mais ainda para vou me efeito na demo On va vida. continuer à louer le plus toujours pour avoir effet dans la vie. Para vou mira e conta maravilha não que Deus está assim. Pour qu'on va voir et puis raconter merveille que bon Dieu fait. Para vou conta outro não. Pour qu'on va raconter l'autre chose. Que maravilha não. Que merveille. Vou te alabar a Deus com inteiro Vous coração. besoin de louer bon Dieu avec tout cœur. Maneira salmo que tá bisa. Donc nous sommes ça à dire. Roga Espírito Santo a noite. Et prier c'est ce bon Dieu à soir. Para ajudar nessa Et puis aqui. il va venir aider dans ça. Teste sunco para ajudar nós de nossa alabança e nossa adoração. C'est celle qui peut aider nous dans la louange ou dans l'adoration. Laga nos lanta para a noite, alabanos Deus e À nous glorificar récompenser seu à nome. louer bon Dieu. Este é o único que merece nossa alabança. C'est celle qui mérite louange nous. Não te importa a circunstância, meu irmão. Ça pas importe les circonstances pour M7. Lo que Pablo e Silas e Esteban a passar em Et c'est ça que Paul Silas Etienne passent nós não là-dedans. chegamos no ponto ainda de Juste sofrimento pour nous pas arriver dans le point por ça. causa de Par Cristo. cause Jésus-Christ. Amém, laga nós vamos cantar alabança que conter nos corações. Nous allons chanter chance avec tout cœur nous. Altar está abrindo, se você passa no altar a noite. L'hôtel à l'ouvrir là, si vous voulez passer devant l'hôtel là. Pedi Deus, para ajudar-vos. Viens demander bon Dieu pour l'aider. Pedi Espírito Santo para me ajudar-vos. Mandez si bon Dieu vienne aider. Peçamos alabar a Deus. Pour l'apprendre comment pour louer bon Dieu. Peçamos adorar a Deus. Pour l'apprendre à adorer bon Dieu. Taete é o único que pode ajudar-nos. C'est celle qui va aider nous. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba, está llorando, alaba, en la prueba alaba, está
enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Aleluya, gloria a Jesús. Nos te alabamos, Señor Dios. Alléluia. No te importa la situación, Señor Dios y gloria. Pero ave para adelante, Señor Dios, nos lo alabamos. Sin importante circunstancia. Nosotros sí glorificamos nombre, Señor Dios, aleluya. Nos llamamos danki, Señor, por privilegio. Tipo alabamos, tipo glorificamos, aleluya. Alabanza a Jesús. De momento de prueba, Señor, nos lo alabamos. Nos lo adoramos, Señor Dios de gloria. Alaba a Dios ave noche, mi hermano. Adorez bon Dieu à soir. Alabamos a Dios, tú ne alabanza. Vale louange, vale Tú louange. ne adoración ave noche. Vale adoration à Este soir. único que merecemos C'est alabanza. lui-même qui mérite louange. El líder ayudante no pasa para nosotros hacer oración bebida en el altar aquí, amén. Para Dios ayudarán. Es palabra salen a reconocer. Pasa, líder, no hay ayudante. Pasa de Si noche. vous voulez passer devant, passez librement. Gloria a Passez. Jesús. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Alléluia. La gente necesita entender lo que Dios está obrando. Cuando Él queda en silencio, es porque están trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está llorando, alaba. En la prueba, alaba. Está sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va enfrente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Alaba Alaba. Gloria a Jesús, aleluya. Nos está aprovechando el momento aquí.
para saludar a cada persona que está viendo vía YouTube y Facebook. Nos está saludando Yuraini Mesa allá en Colombia. Alex Herrera Esteban está en Colombia. Erika Vázquez, Dios mencionaba ricamente. Nuestro hermano Ramón nos está saludando. Ronchi Richas también nos está saludando. Amén, gloria a Jesús. Nuestro hermano Ramón aquí nos avisa, Dios le bendiga grandemente. Se nos hizo tarde, pero nos está escuchando. Amén, gloria a Jesús. Va a escuchar palabras sagradas y no Señor Jesucristo. Tu mamá está avisa aquí, Dios bendicionar a mi hermana ricamente, gloria a Jesús. Ayer también nuestro hermano Jamie, así, ay, nos pedía que pase adelante para nos hacer oración, amén, gloria a Jesús. Aleluya. Amén, la cumpleaños del camino del Señor. Gloria a Jesús. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Amén, nos va a hacer oración, beba, Dios bendicioné. Bendicionar a su familia, su yuna, su casa y a la Venezuela, amén. Dios que te abre puertas,